bakal penghade-hade nama. Cing kumaha nu hade teh? Ya suara lagi lucu. Kumaha sarana? Cing ngajaran. Wik 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 wik. Wing hade mah kocer lagi. Cing sok kumaha sadana? Si Opik CS berat orang kemana? Kalian biasa nunggu deh nih. Di lembur di ieu nu saganteng kau seorang cuman urang ngungkul kagah tuh urang si Opik ngadak-ngadak eueuh di masih macam nama ngomongnya isu kamari teh arek sia syuting teh nyamper tapi ayeuna eueuh Itu si Oren. Tahu si Oren? Sebutnya si ganteng, bisaan ngelucuna. Kurang geruan gak si ganteng. Sebutan dah si ganteng. Hello ganteng. Woi Rehan, mau nganterin saya enggak? Siap ganteng. Ini reka mana ganteng? Ayolah pokoknya mah antar kayak Reka mana deh ganteng? mana cicing lo dia orang ada kali itu udah sekedar. Besok tong lila. Oke siap. Di dia majana sama dulu. Iya. Udah. Mau di gitu. Aku nak asiran di sini nyahon. Di dia aman deh. Ih. Udah. Mau bareng gitu nak. Udah. Udah. Anjir. Tai. Tai. Ayo. Mana sih? Oren buru. Jalan daguan. Rehan mana hayang bung? Naon sia ganteng? Iya. Dasar jelema liur, aing arek dibere tai. Rehan hayang bung. Nah, ngaraka eueuh si Rehan. Manya sieuneun ku aing dibere waduk aing ge geuleuh komo di manehna beureut. Goblok. Waduk aing sorangan dicium deui ku aing goblok.